Hello mbahaye ikaze kuri Rugimana Talk Sport. Reka tuganire rero kuri imikino yo muri weekend ya Premier League iteganyijwe. Ikipe ya The Blues Chelsea ikazaje gusura ikipe ya Newcastle. Ku ruhande rw'ikipe ya Newcastle biteguye bate? Ku ruhande rw'ikipe rero y'umutoza Steve Bruce nyuma yo kureba batsinzwe n'ikipe ya Southampton mu byumweru bibiri bishize, bakaza rero The Magpies bazaba bitegura kwakira ikipe ya The Blues Chelsea. Bazamaze kugarura rero toskora wabo iyi saison, akaba ari ikora mu Wilson, azamaze kugaruka rwose afite fitness, ameze neza cyane, yaramaze iminsi ari hanze. Hanyuma Ryan Fraser ari hanze, Jonjo Shelby ndetse na Matirici bakaza bari hanze ku ruhande rw'ikipe ya Newcastle. Mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea bakazaba badafite Christian Pulisic ndetse na Thiago Silva. Thiago Silva rero akaba yarari kuri international duty n'ikipe ya Brazil, ariko akaba rero bamuhaye ikiruhuko, mu gihe Christian Pulisic mwamuzi ko afite ikibazo cya hamstring, aracyari hanze ho gatoya cyane, ariko azagaruka kuri game zikurikiraho. Hanyuma Kai Havertz akaba yamaze kugaruka mu ikipe, mu gihe Ben Chilwell azaba ahari rero nk'uko umutoza yamaze kubitangaza. Aston Villa ikazaba yakira ikipe ya Brighton Hove Albion, kandi ikipe ya Aston Villa akaba Tom Heaton muranamwibuka akaba kiba mu ikipe ya Aston Villa n'umuzamu amaze igihe kirekire cyane yavunitse kuri New Year cyagiye kabisa ku itariki ya mbere z'uyu mwaka, akaba rero amaze amezi 11 hanze. Akaba rero uyu mugabo ashobora rwose kuba agaruka muri iki cyumweru, ashaka kuzagaruka kabisa, ariko iyi match ntago ari tayari cyane rero bakira ikipe ya Brighton Hove Albion. Anako kandi ikipe ya Aston Villa irashidikanya, ariko ashaka kuzaba hari umusore Coutinho House, ashaka kuzaba yagarutse. Hanyuma umusore Bojan Angels ndetse na Fred Guebel akaba bose bakiri hanze ku ruhande rw'ikipe ya Aston Villa. Abandi bakongwe bose bameze neza cyane, bari sawa. Brighton Hove Albion iyo ikazaba yamaze kugarura kapiteni wabo Reece Dunk, mu gihe yaramaze match 3 zose hanze, mu square afite ikarita y'umutuku. Hanyuma umusore Connolly ndetse na Solly March amangaba rero bakazaba bamaze kugaruka mu ikipe. Hanyuma barashidikanya kuri Leandro Trossard, ashaka kutazagaraka kuri iyi match. Bien sûr na David Proper rero akaba ari hanze kabisa kuri iyi game. Tottenham Hotspur ikazaba zakira ikipe ya Manchester City. Tottenham Hotspur nk'uko Mourinho yanabivuze yamaze gukonfirma yuko yamaze kugarura Steve Bergwijn, anako rero Eric Lamela ari gushidika nko kuri iyi game, ariko Mado Hatiwe akaba yamaze gutestinga positive kuri coronavirus COVID-19 rero akaranduye mu ikipe y'iwabo ya Republic of Ireland. Manchester City ikazaba yamaze kugarura Sergio Kun ndetse na Raheem Sterling, bashaka kugaragara kuri iyi game, mu gihe Captain Fernandinho we aracyari hanze, ntago ameze neza cyane. Nathan Ake na Benjamin Mendy nabo bari doubtful kuri iyi game, bashaka kutayigaragaraho. Manchester United ubuzima buhagaze gute bakira ikipe West Bromwich Albion. Akaba rero Manchester United umutoza yamaze gutangaza ko Victor Lindelof kabisa akaba bagomba kubanza kureba uburyo ahagaze kuri wa gatandatu. Hanyuma Alex Telles we azaba yagarutse, mu byukuri ashobora no kuba azanabanzamo nyuma y'uko rero umutoza amaze gukonfirma yuko Luke Shaw, Jesse Lingard ndetse na Phil Jones bari hanze. Marcus Rashford yatangiye imyitozo uyu munsi, mu gihe ashobora kuzagaragara kuri iriya match, mu gihe Eric Bailly ndetse na Makosero rero akaba umutoza yavuze ati rwose ntago bari ready, ntago bari abatayari. Ariko Rashford yafite ikibazo cy'urutugu, ariko ashobora kuba ari bugaruke muri iyi game. Yatangiye imyitozo full uyu munsi. West Bromwich Albion izaba yamaze kugarura Bansila Ivanovic, Mateus Pereira ndetse na Callum Robinson. Abangaba batatu rero bazaba bamaze kugaruka ku ruhande rw'ikipe West Bromwich Albion nyuma ko rero bari testinze positive kuri coronavirus COVID-19. Hanyuma iyi kipe kandi ikaba yaramaze kugarura Carl Robinson Kano, akaba yaravunitse ukuboko, yamaze kugaruka mu myitozo, ariko ntituzi nimba azagaruka kuri iyi game, ari doubtful. Mu gihe Samfield akaba we ari gukomeje rero rehabilitation, umusore yagize ikibazo cy'ivi. Fulham ikaba izakira ikipe ya Everton ku munsi wo ku cyumweru. Ikipe ya Fulham rero izamaze kugarura umunyagabo Mario Lemina, yaramaze igihe kirekire ari hanze, azaba yamaze kugaruka rero. Hanyuma kandi ku ruhande rw'ikipe ya Scott Parker bakaba ikindi kibazo bafite ni Boubacar Kamara aho ikarita y'umutuku, akaba rero ari we uzaba uri hanze. Everton yo izasura ikipe ya Fulham, urebye nta kibazo gikomeye ifite cyane, mu byukuri abasore bayo bose barahari. Richardson yamaze kugaruka, hanyuma kandi Fabian Delph yamaze kugaruka, Alan ameze neza yamaze kugaruka, Seamus Coleman niwe uri hanze kuri iyi game, ahubwo akaba Jean-Philippe Gamin akomeje nawe kugenda areba ko yagaruka mu byumweru biri imbere. Urumva ko rero bafite ikibazo cya Seamus Coleman gusa ni umusore Jean-Philippe Gamin, naho abandi bose bakaba bari tayari kabisa kuri iyi game bakina n'ikipe ya Fulham bayisuye. Sheffield United izaba yakira ikipe ya West Ham United. Sheffield ireba ko yatsinda match yayo ya mbere, imaze match 9 nta nsinzi irabona. Akaba rero Lazy Muse azamaze kugaruka ndetse na John Fleck ku ruhande rw'ikipe ya Sheffield.
Sheffield kandi izaba ifite kandi umusore Enda Stephens azaba yamaze kugaruka nyuma yuko tagiye mu ikipe y'igihugu ya Republic of Ireland iwabo, ari nako kandi Liam Brewster ndetse na John Egan nabo bari baragize ibibazo rero by'imvune bakaba nabo bamaze kugaruka. Urumva rero ikipe ya Sheffield kabisa izaba yuzuye yakira West Ham United. Kandi rwa David Moyes bo afite icyizere cyane gikomeye kabisa n'ibyishimo yuko azaba yamaze kugarura rutayizamu kabisa wipfupfu umukaze cyane kabisa Michel Antonio uyu nguyu abadefensire mubonye banywa amazi bari hatari. Hanyuma kandi kurana ikipe ya West Ham rero ntago bazaba bafite Angelo Ogbonna, we akaba ari hanze rero uyu mugabo nyuma ko rero agize akanoke ku byumweru bibiri bishize bakina n'ikipe ya Fulham. Ikipe ya Leeds izakira Arsenal. Leeds hagaze gute? Kurana ikipe ya Marcelo Bielsa bakaba rero bafite Calvin Phillips nguyu azamaze kugaruka ku bakinnyi azakina n'ikipe ya Arsenal azamaze kugaruka. Calvin Phillips umusore ukina hagati mu kibuga muhanga cyane. Hanyuma Rodrigo Machado yaragize ikibazo cya COVID-19 azamaze kugaruka. Hanyuma ntibazaba bafite Pablo Hernandez. Hanyuma umusore witwa Shakileton azaba ari hanze ndetse na Diego Llorente, mu gihe kandi skipper kabisa hatari Liam Cooper, Stuart Dallas, Mateo Sklich, Tyler Roberts, Robin Koch ndetse n'umugabo witwa Alioski akaba ngabo bose bazamaze kugaruka nyuma ko rero bari betebeye amakipe yabo y'ibihugu bazaba bahari cyane. Kurana ikipe ya Arsenal ntibazaba bafite Thomas Partey, ari nako kandi kurana ikipe ya Arsenal bazaba bafite Sidi Kolasinac ndetse na Mohamed Elneny kubera ikibazo cya COVID-19. Akaba rero ari bo basore bazaba bari hanze kurana ikipe ya Arsenal. Abandi bose nizamvune z'igihe kirekire cyane kabisa. Mikel Arteta kuri iki kiganiro n'abanyamakuru tegura match bakaba bamubajije kuri byane byabereye muri Gambia, yavuze ati biriya bintu birababaje cyane kabisa, ati twizere ko ubutaha bitazaba. Akaba rero yavuze ati bien sûr bizagira ingaruka gatoya cyane kuri Aubameyang, ariko arahari kuri iyi game bagiye gusura ikipe ya Leeds. Liverpool ku cyumweru kandi ikaba izakira ikipe ya Leicester City. Bihagaze bite? Kurana ikipe ya Liverpool abakinnyi bose bari hanze buretse kwishimira kugarura Fabinho ndetse na Thiago Alcantara. Ikindi Oxlade-Chamberlain umutoza yavuze ko ari azagaruka mu byumweru biri imbere vuba ameze neza. Salah cyari hanze kubera ikibazo cya COVID. Joe Gomez, Jordan Henderson bose bakaba bari hanze, ubwo basanga babandi rero bose bari hanze igihe kirekire cyane kabisa. Harimo ba Robertson, harimo Trent Alexander, harimo Virgil, abangabo rero bose bakaba bari hanze, ariko na Biketa ameze neza cyane nawe kuri game azaba ahari cyane. Les amis, reka rero sore zanga kuri aya makipe 8, hanyuma andi abiri azakina ku munsi kwa mbere tuzajya tuyagarukaho. Anako kandi dusoreza kuri aya makuru rero atandukanye ari kugenda zamuka, ariko mwabonye Pulisic uburyo ari gusa nubwo atazagaragara kuri match yo ku munsi w'ejo, ariko uyu musore afite ruku rero yahatari ngira ngo uri kumubona ahangaha. Hanyuma Real Madrid yamaze gukonfirma yuko Luka Jovic yamaze kwandura COVID-19. Robert Lewandowski yamaze kumutoranywa nk'umukinnyi ukwezi kwa 10 muri Bundesliga, mu gihe Giovanni Reina akora nk'ikipe ya Dortmund yongeye amasezerano kugera 2025. Les amis, bibi byiza cyane.